ketika orang Sunda ngomong bahasa Indonesia. Bro, lagi apa bro? Biasa bro, lagi duduk ngelamun aja gue. Tadi gue ke rumah, gak ada. Iyalah, kan gue Jumaah dulu bro. Jumaah. Emang lo ke masjid apa? Aduh, kebetulan tadi gue lagi ngahod-hod bro. Ngahod-hod. Banyak alasan aja lo. Beneran, tadi gue mau ke masjid, tapi gak enak-enak badan. Ya, terus lo ngapain tadi ke rumah gue? Gue tadinya mau ngajak kamu beli parab ucing. Parab ucing. Ya udah, ntar gue anter. Tapi tunggu dulu ya, gue masih leklok. Leklok. Wah, emang habis ngapain kamu? Kemarin gue itu futsal tahu. Tapi sekarang kamu nggak kemana-mana kan? Nggak bro, nggak ada aktivitas gue. Paling cuman marab hayam. Marab hayam. Wah, emang kalau lo ngasih makan ayam suka pakai apa bro? Biasa gue kasih makan aja pakai sangu sesa. Sangu sesa. Sangu sesa. Terus lo gak kasih makan macam obat-obatan, vitamin, tek-tek bengek? Tek-tek bengek. Alah, ya enggak lah. Ntar ayam gue pada ngajedag. Ngajedag. Gimana? Ya gak apa-apa. Yo mending kena tetelo daripada dimakan sama lo. Tetelo. Dasar ugag. Ya udah ya bro, BTW nanti kita OTW besok aja ya. Lah, ngapa? Ya kan tadi katanya lo gak enak badan. Oh yang ngahod-hod. Ya udah, tuh gimana sekarang? Kita OTW. Oke guys, kita mau OTW dulu. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah, oke? Gua Ari Palajar. Gue Ari Irawan. Bye. Sudah mecak.